أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hamd, maqtav ve maqtalov yalnız alemlerinin Rabbi olgan Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahimdir. Şefkatli ve merhametlidir. Kıyamet gününün malikidir, sahibidir. Allah'ım, ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım beklerimiz. Bizni doğru yolga, nimetini ırdırdığın kimselerinin yoluna ırıştır. Gazapga uğraganlarının ve sapkanlarının yoluna degil.